gutetia maumirira ma githurano kia giturwa kia president na njira o yothe iria itekurumira kihoto watho kana wira uria utemanitio. Akiaria muciini kwa governor wa Siaya James Orengo thutha wa igongona ria kumwihitithia, Odinga no ritie a Kenya matie watho wa kugiria utenderia wa shira uria igoti-ini king'ang'a-ini, akienda makorwo na wetereri nginya itua rikarekererio tariki 5 mweri wa kenda. Jana niliongea Mombasa na hao waandishi wa habari wakaenda kupindua mambo nilisema. Mimi siyatisha mahakama. Nilisema tu yale ambayo tumeomba katika petition yetu. Kama tunataka mahakama ikiona ukweli ambayo tutaonyesha ya kwamba tulishinda, ikubali kututeua sisi kama sisi ndio washindi. Sijaongea juu ya mambo mengine juu ya hiyo kesi yetu. Manake mimi mwenyewe najua sana, mimi mstarabu. Siwezi kuongea juu ya kesi ambayo iko mbele mahakama. Hapana. Lakini mimi naweza kufanya kama tu kusema yale ambayo tumepeleka mbele ya mahakama, ushahidi ambao tumetoa. Abunge matanyihire igana rimwe ero ni gatagate ka aria mekinyete cikaro-ini cia bunge kwiyandikithia undu umwe na kwimenyithania na mitaratara ya bunge. Abunge aya meranĩire ugaruruku wa gutigirira ciĩranĩro iria meragira muingi makihoya kura ni ciahinga. Gathoni wa Njehia ena riboti makiria. Ota mwandiko ungi wa wira thutha wa kwiyendia kuri aikia kura na magithurwo, abunge athure makinyete cikaro-ini cia bunge kwiyandikithia na gutaririo mawatho na mitaratara ya nyumba ino ya iciriro iria megukorwo kuo kwa ihinda ria miaka 5. Gatagati ka bunge aria maraigira bunge 13 makiria maigana rimwe ao maraigira bunge rita ria mbere na igongona atari riria kwimenyithania na cikaro cia bunge undu umwe na mawatho mayo ni ria bata kurio. Reke njuge ni muthenya wa kwandikwo wira. Riu ni turagithurirwo ni muingi ri wira uria baratutumire tukandikwo ri turandikwo muthi. Sijawahi kwa miaka zangu zote kuingia hapa kwa sababu nilijiambia kuwa kama siku moja lazima niingie bungeni, basi lazima niingie kama mbunge. Na matwamukira wega na matutariria wega, riu twetereire kuingira getha twiko swearing in and then after that riu twambiririe wira. Abunge aya mokite na kirigiriro gia kuhingia ciĩranĩro iria mareranagira hindi ya kambeni na njira ya kurehe ndereti bunge niguo maundu macio matuike watho. Tuthondeke tax regime kana mawatho ma igoti maretikiria aigithia kana onjorithia guka kuonjorithia guku gwitu bururi-ini ngira tumagoithirie thitima, tumagoithirie ma license maria ukoraga me maingi makaiga andu tondu woka guku wajia kigando kaigwo no etio license ukora ta license 15 cia kwendia mai. Ni ngoretwo ngiaririria muno horo wa kihoto kia mwana witu wa kahii. Mwana witu wa kahii ni ahinyiririkite muno ni maundu maingi na nie ni ndaiguire ta mami mwana uyu ni arabatara kwariririo ni mami. Ona ni twaritie na njumbi acio angi makumakirinyaga ati ni tugucukuma guku parliament gukorwo na watho kahua kendio directly to the final buyer getha murimi akahota ku reap benefits. I look forward to a parliament in which we shall all be pulling in one direction, that is the national interest, not that adversarial, very bitter contestations to be replicated on the floors of the House. Abunge a kaunti maugite mari na itemi ria mwanya ria kuruta wira uria ukweheria mbica iria andu amwe mari nayo igie giturwo kia mubunge wa kaunti na wira uria agirirwo ni kurutira aria arugamirire. Rimwe ndeka campaign andu makanjira we urajetia kura niki na nie ndugekatia ndukandumikira ni twagirwo to expand ni undu mundu murugamiriri wa tumia nita mumembo wothe wa parliament na ni ari participate maundu mothe na no arehe mawatho. Kite ya woman rep erutaga wira wa mutumia na muiretu no ni ndirera aciari atumia atiriri mwana ni wa mutumia na gutire mutumia ukenaga ciana ikiona thina kuguo na kairetu kangeikara wega na kahike na thina airetu ituriwo na andu akumahikia ni maraga tondu riu arume na mekuo matikirika nyamu na no igukigura na responsibility. Watho wigie kigina kia ukuria wa matura NGCDF ni gatagati ka maundu maria bunge maugite mekumurikana kinyi tondu maugite nikio mugambo wao matura-ini na wira uria kirutaga ndungihuthio. Mujumbe akoragwo haraya muno na NGCDF tondu gwathondekirwo ati committee cia constituency nicio irirugamagirira igakorwo cia answerable kuri committee ya national government. Mujumbe ona akoragwo ari patron
wira wa mujumbe ukoragwo ari kolobbi guko bunge-ini niguo kigina kiu kione mbeca mtaru ni kuri ginya abunge macoka bunge ti tondu wa udungi ta kuhuthira CDF yao wega magakinyira andu matura-ini naguo muingi ukauga uyu uri aruta wira ucio niwe tugucokia andu acio ndungicoka mere atiriri no riu ona aruta wira mwega ri mbeca icio tigucoka kuoneka ugukorwo kimaingisa kire gituma murimi munini akorwo agiuka wabici ya MP ni tondu mbeca icio ngitikimwikinyagira ici no cimukinyagira koguo ici no nginya tuhakikice ona gwathia ati ithu tukurugama na Wanjiku. At the end of the day mundu uria wa haria thi arenda delivery na delivery to representation ya mawatho guku ni arenda one ni kio mwikire koguo ni no njuge ni go support abunge ayange cikaro ici cia kwandikithia abunge irathie na mbere kwa ihinda ria thiku 2 mbere ya gwetio gwa giikaro gia kwihitithia abunge. Ngiribotera Inoro TV njitagwo Gathoni Wanjihia. Maafitha komishoni ya ithurano na mihaka IBC mauma na mururungano wa thayo makiuria borithi kugacirithia ugitiri wao maratetio ni kwagirwo iteo ciao cia kimundu na angikoragwo ni undu wa wira uria marutaga. Thutha ucio ni manyitanire na family ya umwe wao uria wanyitirwo migwata itura ria Embakasi na mwiri wake ukioneka Loitoktok county-ini ya Kajiado hindi ya mitha ya kuo kanitha-ini wa AIC Milimani. Mwangi wa Maina ni aratariria. Wabici-inĩ nene cia komishoni ya ithurano na mihaka gikundi kia arugamiriri a ithurano kaunti-ini na icigo mbunge itiganite matiganeirie mawira mao na kugomana haha gukumithia njuragano ya Daniel Mbolu Musyoka gucakaya gikuo kia Joyfrey Gitofu na oho guthing'iriria ruhonge rwa borithi kugacirithia ugitiri wao mari mihango-ini ya gwikithia na kurugamirira ithurano kumana na mogwati maria macamanitie namo wira-ini. We want to pray together. We want to tell God to heal us because we are wounded, we are bruised, we are mourning, and we are saying we want peace as IEBC. It is unfortunate that us, the political class, are being sworn in and celebrating the works of our hearts. We are going to the grave to bury our own. Maafitha aya marauga ni anogu ni kuguoyohio ni ateti gutungio haro ya mwiri na amwe kunyitwo migwate na miri yao kuonekana nguraro makienda wekinayo uyu ukinye muthia. Maafitha aya mokiririe ateti aria mamathitangĩire kumabangira njama ya kumagera ngero ni undu wa wira wao na riu mamoritie kumahe thayo. We want this message to go straight to the political class that we are also human. We do not want to be intimidated. We do not want to be harassed in our tallying centers. We need to bring an end to this intimidation. Abuse, which at times is verbal. Physical abuse. We have tallying centers where election officials were literally beaten. Kirigori is being one of them. Narok, they even had to come and relay their results from bombers of Kenya. So we cannot continue working in such an environment. Maafitha aya marurunganite barabara-ini itiganite mucii-ini wa Nairobi makiinaga nyimbo cia gucakaya aruna aria moragitwo gutihio na kunyamario na guthing'iriria Kenya kurugama na IEBC na kuria thirikari gutigirira IEBC iri na wiyathi uria hetwo ni gatiba na uguo gutire mundu o wothe wagirirwo ni kuguoyohio ni undu wa wira wake. Oho morete ruhonge rwa uthuthuria gutigirira ageringiro ici ni maikio ngono na kuhingurirwo thitango. We had a fairly peaceful elections from nomination of candidates to the voting day, but problems started coming in during the tallying, and I think that too is a place where as Kenyans we can improve upon so that the entire electoral process becomes smooth. 5 years down the line, Msando's killers are still running around scot-free. No action has been taken to bring them to book. No investigations have been concluded to tell Kenyans what happened to him. This time round, we are seeing others. We want to tell the political class, elections should not be a matter of life and death. If an election can cost any life, then it's not worth being called an election. Thutha ucio manyitanire na family na arata a Daniel Musyoka mitha-ini yakuo gukungura muturire wa afitha uyu uria urarugamirire gicigo mbunge kia Embakasi ya irathiro atananyitwo migwate na mwiri wake gucoka kuoneka uragitwo.
Mathiko ma Mbolu Musyoka marareirio muthe wa rucio mucie kwa itũra-inĩ rĩa Mũthetheni kaunti ya Machakos rĩrĩ gũtarĩ mũndũ ona ũmwe ũrĩ ũraikio ngono agĩkuruhanio na njũragano ya Musyoka. Ngiribotera Inooro TV niĩ njĩtagwo Mwangi wa Maina. Aria marahuranira iturwa cia gavana kaunti-ini cia Mombasa na Kakamega na atongoria aria maramanyita mbaru maratengerania na mathaa maria matigaru ya githurano kia Jumatatu. Kaunti-ini ya Mombasa ateti a Kenya Kwanza matwikanitie matura ma Nyali kumathera Hassan Sarai kura riri Musalia Mudavadi atongoretie gikundi kingi kuhungura matura-ini ma Kakamega makihoera Cleophas Malala kura. Na watongoria Azimio la Umoja wa Kenya mathingatite muingi wa Kakamega kugathura Fernandes Baraza wa ODM. Wangari Maria wa Muigana ena riboti ino. Kambeni cia githurano kia Jumatatu igatirihwo muthi wa rucio uteti ukinyita thinga kaunti-ini cia Mombasa na Kakamega. Ateti aria marenda iturwa na atongoria aria maramanyita mbaru makunjite shati moko gutigirira uhotani wagwa mwena wao. Gũkũ nĩ kaunti-ini ya Kakamega kuria mutongoria wa ANC Musalia Mudavadi atongoretie mbuto ya Kenya Kwanza kumathira Cleophas Malala wa kiama kia UDP kura. Watu wa hapa, muzaliwa wa hapa, damu ya hapa inapata nafasi kuwa gavana wa Nairobi. Nilisema ama sikusema? Nilisema ama sikusema? Sasa ni zawadi gani nyinyi mnaweza rudishia William Samoei Ruto? Hata kama wewe upendi Malala, Mudavadi ndio huyu anasema pigia Malala kura. Niapa muanze kushika uongozi wa vijana kama mimi. Fernandes Baraza urioretha giturwa kia gavana wa kaunti ino na tigiti wa ODM oritie muingi wa kaunti ino ukeyumiria kwa uingi kumuikiria kura guku agithingata commission ya IEBC kurumirira watho na gutigirira ithurano ici ni ciatafanio na utheri. Wametuhakikishia kwamba mambo ya kimskills zitafanya kazi, na sisi kama waniaji wa ile viti mbalimbali tumesema ikiwa kutakuwa na challenge yote ya zile kimskit tukuwe na manual register karibu ili watu wasiende nyumbani kama hujapiga kura. Sikumesema hivyo. Kwa hivyo na kuo kaunti-ini ya Mombasa atongoria mwahu-ini wa Azimio la Umoja wa Kenya matongoretio ni Charity Gilo kumathira Abdul Swamad Sharif kura mwena wa Changamwe. Nafikiri nitamuuliza mheshimiwa gavana akiingia hapa mkutano hapa, mimi ndio nitakuja hata kusema asante. Nitarudi hapa. Sasa niwaulize, tukitoka hapa haitaishia hapa. Mike Sonko na akioritie atongoria kuma rũrĩrĩ-inĩ rwa Ikamba guthingata aikari a rũrĩrĩ rũrũ gukanyita mbaru Hassan Sarai Omar uria uretha giturwa kia ugavana wa kaunti ino na tigiti wa kiama kia UDA. Sisi tunajua kupenda, na sisi tukipenda huwa tunapenda mtu na roho moja kabisa, tunahakikisha mtu ameingia, na kwa hivyo pia sisi tunapenda kupendwa, na sisi hatutakuangusha. Kuringana na watho wa ithurano, kambeni ici igatirihwo muthenya wa rucio. Ngiribotera Inooro TV, kuringana na watho wa ithurano, kambeni ici igatirihwo muthenya wa rucio. Ngiribotera Inooro TV, Getu Wangari Maria wa Muigana. Na tugicokereria atwarithia a nduthi gutariria thiri nyingĩ iria makoragwo makuĩte wĩra-inĩ wao. Collect fare kwa boda au matatu